Ça va? Ça va bien? Oui, ça va. Yaa ngi jàmm? Jàmm. Andi ci lan? Ah, Marché Seda? Bon, si je comprends, quartier ɗo wonɗa? Ɗo wonɗa ne? Non, mi daari filmage mariage on. No, ɗawa yimɓe. Merci. Tu as très bien senti. No, ɗawa yimɓe. Merci. Nanda ɗum ko no waɗi quoi, mais ɗawa yimɓe très bien. Merci beaucoup. Andi ko sabon manki ta faire. Sabonné. Bon, si je comprends, à la producteur. Oui. À la producteur, ne? Andi ala. Ok. Bon, à la manager. Andi ala. Ok. En fait, il n'y a pas de problème. Ah, là, on dit, bon. On a one thing. Quand même, mariage, on peut bien voir, on bien voir en diable, ne? Andi ci ba moy. Ouais, ouais. On bien voir en diable, ne? Ko kan ko adilan ko. Bon, on va essayer de comprendre. Ah, Non, mariage, on doit yimɓe. merci. Yimɓe, minimum mariage, on kala gentile mariage, dans la vidéo, on le condamne. Mais pour moi, bon, on a béni, on a déjà artiste, on a créé. Ah, nini tawlanga ser. Ok. En fait, min kala mar gore jo waɗo showbiz ji manager jo ko nemmo mi haalnemo fi mas so yo jatti o wallitoma Ah, Kalisina kanko ni manager Saifon Kalisina. Ah, okay. yenamo Alvin Kalisina kanko ni manager Saifon Ah, yo ndara kanka anka so wone so manager te ko ah, ça. a fami mais vraiment du courage Merci. en de rande kanka Ah, ade na mariage ko dongoy gore jango mo hanan. ok na mariage ko dongoy muna na mariage ko dongoy Mi andi. en fait ya tan ya kenenti mais o de etu numéro on donc après ano dela mi contact ma on manager bi non Okay. ok Merci. bu numéro on Okay. vraiment yow te kenenti Long vika. way Okay, Allah. a fami Okay. andi don jori ba on ti woni marié yoni ko bama Ah, wa. are sinon bang Merci beaucoup. njambe to woni quoi Okay, Allah. bon wala wala bi da capella parce que mi voix ba on ka be menda non Donc bayno do andi ka kalawol wonde. i même ba menda se voix ma si duru ma ala sera parce que sans la Dande no yaari tawani. mais awa wana ndila sera mi fi mi famira Komi wani japuta ireba. Ari mina nali. Ebeto nanali. Ella gaben nanali. Kayumbira wana ule bobo. non c'est bien quand Siko même sago mabe. Wow, no to Mi quoi. ebatano sikse. Mi ebatano jaudi. Komi wawli wai be wawli tai. Podi terto domine. Afamiro dande na ouais je comprends mais du courage t'apprécie parce que Ok. quand même Andy pigi il faut c'est pas facile prendre de vie Merci. mais ça va cliquer à y être courage ça tire loin quoi Ok. parce que avenir on tombe Ok. vraiment les gars tena ayo te kasuda Ok, ah ouais, là. on est ensemble merci beaucoup Ok. La rendez-vous. La rendez-vous. Ani mjantaki. La rendez-vous lesi. Nyande fikira flag photo do. Kalinda. Kige jonga kita ko imuna mo welti. Oui, nous avons la présence de la reine de Wallis. Andi passé o rattrape wobe. Kono ala taw jogade wumbu do kere be anda ko ngore be ka be anda ko ne viki di fiji di fo woni bi woni dum don kadi kawte ma on de selu dum na kawte de jombu ma ko modi ma de no andi me kere be yar ka mariage ma me wadi amatu ko to la gueule kono wida ande non de bibi ke no vendredi dan de kadi ara ka floki no mi ta betti kasanye ba masda e ay ka ko dum no rewde menga ye yaw wade nduggu bare amde kadi zo piji no wodi famika donc na ñandu bolandi mais rewani do parce que dandi ko ma yemba mas andi vendredi jeden tawra sarne no hawji ha sufida e mazo dawul facture ne mari goddo ne kadi habbotam mi jaba anti dandi ko jomba do joni mi jeyam hande o mi wata yaltugo go acce ha jango har hande mi wayni ke modi mi wayno noddamo do joni wayno mala yaltude hande o wara ilammo non ko anga respect Hey, ani da jokki tun da wola la sutti mo wayta o mo pali nan da jokki tun da wola lan kada to bi han muna nene e yu anga jeyam kera mene men jeyam
Kere menen ko me mara bole ka ko me yetera bole. Aw ma sheringal dewgal yi mai. O yeggiti piji. Awangal dewgal walli mai. Menen ko waddu den ko jeena e sappo menen wata men bungirande ko fi dewgal landi no ngan nini ke adna ko fewndi do dewle de ngande ko danna fattu do tala lahara awa nini goddo bungiranta goddo dewgal parce que dewle de ngande ko teddungal mami jomba ma hande faddi jango e min ñomme waynodiri si a selime nene mai est-ce que ta dewgal suti visa men noddete téléphone décroche ta men ngara haado wiya men bayani na jeya menen men jeyaka e wata yaltude ko ande yewta mama chérie are ngaylo dina men balajeji men taweeli haysi min anniyaki yaltude haysi ndiyam andi ammuna waɗayno ɗo poore manto hayno ɓawol mi wiide hande men angiɗa jeeya aw jonni men exemple feɗaɗe men men jeeyoyo Ndiɗo kadi min nano mettira mi. e nene Maymuna kono mettira de Metti kam. eyo Andi kon ɗo ɗon famde juuɓe. Ko gonga ko enen ƴawridayno jontida. Kono hande dewgal no wawi tan. nene Maymuna ko fenade noon mi jaɓaɗe ɗum ɗo gore ɓe men jelo wonɓe jombaɓe ara yaltide ma ko jiwɓe jelo wonde fotte kalli e jara no fuɗumnade Muna. Kere ala kelade kere ko jombaɗa ɗo ala kelade. Hakkude ma Allah. ko fa ammuna ɗo yiɗi waɗugolore ma ko a saabiri nayi Min Miguel o linda. Hakkude ngalla a kele ke ha aron kay da keno nyande ngala dalla yindala mi jode ko peri kunade man. Ɗum ɗon ko hari. Na joni min mbimi jombami ala kelade. Mi hola. Ɗon futi ɗo sina hara ko onon ngari ñarrandi lam visite mi ala yaade nokku men. eyo kere ɓay menen gonga de ko men Mi jeeya ba enen hetti. minen minen hettori a miijo kono nene Maymuna tawi yekkutude kama ɗo na lawol ko jikke saabu yamgude am ngal hakkude men saabu ko watten koko ɗum addi men ɗo Muna Sinado suudu wana da tali. Munayi Suudu wana da tali. laɓanan tigi tigi e yaltay kikiɗe ka yalta Joni habbe. Ko paske en accatamo ɗum. Joni En habbe. accatamo ɗum. Joni e famude. En yahay. Joni may naate mi nokkana o ñiri ñaama. Ne weelaaka. Kikiɗe mi Ne nokkana ñeegaaka. min tigi fotte. a yaltay wiyamen a yaltay ma en E yaltay. Waynto. voilà kono innugol men min ñaama en par ce que artike mi wiide men jeeyaka Mo wini mi ka en go ana woni joni. yiɗate ɗum par ce que ɓeɗena subhanallah ɓamen ngara jonni jugujugunno secret ji ma ɗi ka dambugal yeeso moodi ma kadi ara mo ɓanni mo ñaama Ani dir do ya. Onon ɗo kon kañoɓe ma gañoyagal de nano ya jomde kadi faminanamen minen ara men piyo Allah e Allah tamono mahini. no metti binda no metti Kono nene Maymuna. Nene Maymuna sa. Yahe tun joni c'est bon. Kenzo Kono waɗi kadi he Kenzo bonni wattama Kenzo anga warayla Kono Kenzo waɗi awana e sapwa Kenzo sandu no yiɗala c'est quoi le problème kono waɗi kono sandi a yiɗala kono sandi attala Kenzo ala ko mi waɗanalma Kenzo mi yiɗima Kenzo mi yiɗanima Kenzo mi waɗanima ɗi jeena e sappo mi yiɗi kala ko yitiri ɓawma mi yiɗi hay ko ɓornotoɗa ko mi yiɗi je n'ai pas eu le même récompense. C'est quoi le Qu'est-ce problème? que je t'ai fait? Qu'on me voit de ma Kenzo, Kenzo, parle-moi, s'il te plaît, qu'on me voit de ma Sois relax, s'il te Kenzo, plaît. qu'on me voit de ma Kenzo, Kenzo mi bornima, Yeah. Kenzo mi nyamminima, Ok. Kenzo mi losanima, Ok. Kenzo mi jonnima auto. Kenzo, qu'on Il n'y a me voit pas de ma- problème, c'est Kenzo, Kono waɗi qu'on me kadi récompense, kadi Kenzo, Viens, je s'il te mérite plaît. pas ton amour, Écoute, quoi. Kenzo, qu'on me manque à mi beida. Fus a timmi ko hakkaɗo tuma a huɗaɗo tun aña ko sifa ma Kenzo, qu'on ɗum me nasimi ɗo qu'on a la etade watte. kono mi waɗi Kenzo, kadi pourquoi tu joues avec mon amour? C'est quoi ton problème, Kenzo? Hey, fais face, Wona, c'est quoi? Kadi, écoute, s'il te plaît. Écoute, sois relax. Kono waɗi, qu'est-ce qui ne va pas? Wonan. C'est que problème, waɗi trouver une solution e mum. Kono waɗi problème. Ok. Hein? Ok. Voilà, On sois va relax. kono waɗi ɗum. Vas-y, kono waɗi. Vas-y, merci. Kenzo, on me Kenzo. Kenzo, c'est quoi ça? Kenzo, dis au araka commentaire, dis-moi, au commentement. On a 3 cœurs.